lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adumdumngag. Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam a nagpailinged iti nagan a Patricia. Ngem sakbay ngayon tay ituloy abasaan ti surat na makablaawan payman ni Ma'am Lilibeth de la Cruz Pascual. Kastamatan kani Angkal Pukol a madama kano nga agkalkali iti Poso Negro. Nagpigsa kano ti speaker na adumdumngeg kadagiti drama tayo. Kablaaw manipod kani Sir John Ferdinand Baksa Isla. Makablaawan met ni Ma'am Perlita Javien di Tabenguet. Agyaman kami iti kanayon nga ingkay panagdangdangeg kakabsat. Bueno papagayam, intay nga rudan sublian ti surat ni pagayam tayo a Patricia. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met a maidrama to'y surat ko, kidawek nga awagan na kumalatan itinagan a Patricia. Kinapudno na Jack Amo no kasanok arugyan ti agistorya. Aging gangamin ita ket kasla nagulupay laeng ti panunot ko. Jack pay kit din ammo no depres nga tadaytoy wenno trauma. Jack sapay kit din mapagsusurot dagiti pasamak. Ano samlat takuman ti mangyornos tapno agbalin anapintas ti pannakaidrama toy innak ibinglay a pakasaritaan ti biag ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysan. Oh, Estela, naimbag man ta nakaawag ka, bes? Wen, bes. Kat, kumusta kan? Kasi ti Diyos, okay akla ang mat, bes. Sika, kumusta ka matan? Ay, kat kas iti sigod lata, bes. Napintas lata. Mayat nga rod. Ay, wen, imawagak, taada ko makidawak apabor kang ka. Anya day ta, bes. Planok ti agbakasyon di talaon yun, bes. Kadwak ti anak ko. Ang mga numabalin ang makidagos kami pailaang di tabalayo. Saan abale, tamanula ang mat nga aldaw. Ay, katwan awan parikot iti day ta, bes. Agpaiso, bes? Wen ko naklangarudan. Ibagamlaang no kaano nga umay kayo. Iti kasta, maisaganak ti kwarto apagyanan nyo. Ay na, agyamanak, bes. Awan anyaman na, bes. Basta sika. Lakay, imawag ni Estela itay. Agbakasyon da kano dito'y La Union. Kat kinid daw na ano mabalin, dito'y dapay laang balay nga agdagos. Ketuan awan parikot iti dayta bakit? Nalawa mo ti balay. Gan may sa, at damot bakan ti akwarto. Dayjay ton ti saganam ang pagturugan da. Wen lakay. Di mo't adda anak ni Stella. Wen, adda may isa nga anak na lakay. Nadyak agbidot. Agkatawunan dala ang kin ni Ivy. Oh, hindi na saya atap no addan to kay ayam ni Ivy. Isumot nga rod ti ko naklakay. Sigurado ang maragsakan dayjay no ibagak nga adda sa nga ili tayo. Ibagam laeng noon niya peti kasapulan nga isagana bakit? Tulungan kan, iti kasta, nabibiit amalpas. Na isaganak mo't di amin ng lakay. At daulas ken punganda ngayon sa ganam. Wen, kompleton. Napanglumot lang di kiti ulas. Wen, kalablabak laang dagijay. Nasayat mat nga rod no kasta bakit? Nakababayin mo't kin Estela ano naangot kit din ti usarenda nga ulas. Saan mo't di an arte dayjay lakay? Ne, di kagbabay na, Estela. Mangan ka laang amangan, tani. Adulti masida. Agyaman, Sandro. Winmet nga agpaiso, bes. Ado ti inluto ni Sandro. Iso amangan kayo laang amangan kin ni Troy. Agyamanak talaga, bes. Agyamanak, taimpalubos mo adito'y kami pailaang balayong agnaed. Awan anyaman na, bes. Makatipid kayo mo't
Ngamin, saan kayo nga agabang iti transient wano hotel apag naedan nyo? Kabayatan ti panagbakasyon nyo dito ilaon yun. Ay, agpaiso dayta, Sandro. Oh, Troy, mangan ka lang amangan iho. At the shrimp ditoy. Di mo't paboritom da itoy? Wan, Daddy. Troy, Ha? Ay, sorry. Tito ko nakuma. ay na, pasensya kan, bes. Nairwam ngamin kini papa. Daddy ngamin ti awag na. Ah, isumat lagayam Uray siyak mat, daddy. Kayat ko mat ti shrimp. Ivy anak, saan ang mabalinkan ka ti shrimp? Ang mga nukumarumanan ti allergym, kat sumrumanan ti asmam. Please, mami. Ivy, saan man anatangkan ti ulom? Maminsan lang ti sao kunak manen. Ala, ikamlatan ito uray basit. Iti kasta saan mat amabainan ti ubing, Sandro. Alaman langan, nga may salaang narigatan. Amang ano di kan tumanin makaanges dita. Wan, daddy. Thank you. Kukwak na ito eh. Saan? Kukwak dayta? Ipatam, may Manjak, kukwak dayta kunak lang arudan. itid mo na. Danugan ka na eh. Padasam ata ipulong ka kini dadik. Awan, Dadim. Dadik day jay. Dadik! Saan? Unay kayo lakit din aya, di mo't kunak adi kay agap apa. Naivimat nga may Auntie Patricia. Inagaw na tayo ayam ko. Ay, ayam ko dayto, mami. Wan, kukam day ta anak. Angam saan anasaya at nga agin innagaw kayo, wan? Maditi agap apa. Kang runaan iti amin, maditi agim imot. Nagadumat nga ay ayam mo. Ngamno apay aday tapay laang ti pagin innagawan nyo. Ala, ipabulod mo pay laang day takin ni Troy, wan? Wan, mami. Anya ka kati, Sandro. Apay nga imo nagkaditi kwarto mi. Ang mga numakita na kati asawam. Wenno saan dagiti uping. Di ka kati agdanag, tamok tar arami dag Estela. Aday jerwar dagiti ubing. Ni Patricia, simrekan iti trabaho na. Kasta aya? Wen, si kakit di mo't. Sa anak mo't adarasulos at taoan niya. Kat, anya nga iti planom. Si kaman kit di. Kaya't yuti mo pa nagpasyaran? Katuan talaga mat aday tati gagarak ditoy. Angam kasanon dagiti ubing. Itugot ta ida Kasanon ni Ivy, ang mga no agipulong. Ayuwanan niya. Kasano nga tang agpaiso? Anya nga tano ibati talaangan ditoy. Anya? Ay, saan ang mabalin ni Stella? Awan kadwa na dito balay. Di kan agkadkad, Sandro. Laglagi pam, anabayagan asaan tayo arimrimwar iti anak mo. Wen, ngam anak kumot ni Ivy Stella. Wan, adda akon dita. Ngam kanayon ang makadenam ni Ivy. Kanayon mo ang makabanding. Ni Troy ngay, sagpaminsan laang mat. Stella, Kan maysa, agsubli kamin iti syudad. Nasken laang asulito mo ti oras akadwam ti anak mo. sige. Mapit lang nga rod, tabilinak na Ivy. Ibagak nga agsubli tayo mutla nga dagos. Amom, Sandro. Itaklaang manan anakita ti kasta kinaragsak ti anak ta. Wani nga rod, mariknak tinalaos a kinaragsak na. Aywan gayam, nakita mo ka dito cellphone ko? Jack amo ang mga no ada iti bag mo. Pag-aawat mo man nga rod tibag ko. Taapay mat. Awagak na Ivy. Ay nasaanan. Ang mga no busy mat lang nga agbuy-buya day jay. Awagak lang biit. Amwag nun niya tararamidan na. Makamo ka. Sige, tamapanak pa iti ayan ni Troy. Sige, sumaron waktu mo't lang nga dagos. Kumusta lang na Ivy? Ne, nagadumot ang school ni Ivy. No kasta? Awagan na kitay. Ay, jak mo't lagit di nga minin na ibulsa ti cellphone ko. Tapno nang nagkukumati awag na. Awagak man. Nalabit nga aguro uray hindi jay. Ne, apa nga? Di naman sumbatan ti awag ko.
Amangan no kay aya mo nagbuybuya. Awagak tumanin inton matamdama. Tinasaya. Mapanak pa'y iti enda Stella kinitro. Sulit ti oras sa makadwak nida. Tani, agawid dan inton madamdama. Mabayag tumanin asaan kami ngagkikita. Nakalakmot tiri daw. Sandro! Sandro! Lukatam tiri daw! Ani, kasla na ulimakmat dito unag. Rimwarda nga ta. Estela! Estela! Ay, sapay nabatik samot ti Susi. At dagayam, punak no nabatik. Ivy! Ivy, anak! Ivy! Ada akon! Ivy! Diyos ko! Ivy, anak! Ivy! Ivy! Saan? Saan na po na dito eh? Saan? Ivy, anak ko! Ivy, bumangon ka! Kanya kami ayatin na pasama anak ko. Apay ngagmay-may sa laang ni Ivy, di balayaw. Amuyo mo't nga adras mana. Kad mabaling mo umataki na ito, itanyaman nga oras. Diyaga mo, tatang. Diyaga mo. Sa dinutayan ni Sandro. Diyaga mo, tatang. Itay ko pa yakon kontakan. Nga maging gaita, di na pa'y sinumbatan dagiti text kan awag ko kan ko, anak. Ay, una yan ti kastoy. Kila at batlaki din ti pupusay ti apaw. Awanan, tatang. Awanan ti kakaiso ng anak ko. Nagsakit. Awan o mas pingiti kinasakit na. Nagsakit, tatang. Nene. Apa yan? Nagatumot ti tao di tabalay. Nasayat. Dumano na. Ne. Kasla di Patricia mo't yag sang sangin. Pasit ka. Anya ti mapaspasamak dito'y Patricia. Api ang nagado ti tao. Kanaping agsang sangit ka. Asino ayat... Ha? Sa dino tinaggap-gapwang ha, Sandro? Idi kalman ka pa'y lang akong kontakan. Ngam awan na pulos na uray ko, reply mo. Ha? Apay nga imbatim ngagmay-may sa ti anak ta dito'y balay. Apay, Sandro! Apay! Patricia! Ang mga dasakit ti anak ta. Ngam apay abinay-bayam. Apay nga imbatim. Apay, Sandro! Jay ko ang amin. Bakit? Sa dino tinaggap-gapwang. Sa dino! Bakit? Sumumbot ka! Sumumbot ka, Sandro! Bakit? At iti danom. Uminom ka. Itikas na. Mabang-aran direk na. Talungal dawan din na palabas. Manipod na itabon ti anak ta. Nga maging gayta.
Di nakpay kinasarita, Apolos. Sorry ka din, bakit? Sorry. Uray manupay asori ti bagam. Saanan amay sublipay ti biyag ti anak ko, Sandro. Patricia. Anak ko matipim mo say. Laglagi pong kuma. Asan lang asika tinapukawan. May saakmat nga ama. Ang mga awan, Sir Servina. Taimbes nga ayuanam ti anak mo. Saan ta pinanawam nga may maysa? Patricia. No nakitam lang kuma. No nakitam lang kuma tilangan ni Ivy anak kaiday ti swelo. Ig-igaman na ti cellphone kan inhaler na. Siguro, inkarkarigatan na pa'y ti umawag, kabayatan na marigrigatan nga umangas. Ngam anyan tadi mo matlakid din sinungsungbatan. No apay matngamin na si Kapay lang tiyawagan na. No siya kumatinawagan na. Amangan no na ispal ko pa'y ti anak na. Sorry, bakit? Sorry. Lomom ko ba no kasano ka nagbabawi? Lomom lang ko ba, Patricia? Sandro, anak. Basol ko. Wan. Basol ko ti amin, nanang. Basol ko. Anak ko. Pamuyo ka di. Amuyo ka di. Adanda ni Rinabi. Amabang bangong utak nanang. Kanayo na makita ni Ivy. Ang sangsangit ang pagpag-asi. Awawagan na kini Daddy. Kat ang kinkid daw iti tulong. Ay, Sandro, anak ko. Nagsakit na lang. Awan mas pingit kinasakit na. Diyak to pulos mapakawan ti bagi. Kapoy ti palang ibatik it anak kong agbaybaysa. Anang iton dahi ti panlakatay na. Saan to Apolos na lang? Sandro, anak. Dumgag ka kanyak. Nalang. Puno nga da nagkurangam. Ngam saan nakamatulungan ti kastapan ng sidsidir mo iti bagim. No amuyo lang kumananang. No amuyo lang kuma. No kasadunak asidsidiren ti konsensyak. No amuyo lang kuma. Baawatak ti riknam, anak ko. Normal lang day ta marikriknam. Nang runa kat napudot pa'y ti pasamak. Diyak mat ibaga alipatamon adakos. Ang masapul apakawanumon ti bagim. Iti kasta, aktal na kamutan. Saan moon amay sublipay dagiti napasamakan. Nga masapul nga urnosam ti biyag mo. Oray awanan ni Ivy. Basapol nga agtuloy kalata iti biyag. Mamati ano sa dinuman ti ayan ita ni Ivy. Awan ti sabali akit daw na. No saan ati agbalin kayo anaragsa nga agasawa. Ay, agyaman ak. Nakaawid akmat laangan. Diyos ko! Sandro! Sandro!
Nalpasyo ka din abinasa ti surat ni Sandro. Wine. Kalkalpas ko lang nga binasa anak ka. Ingay video. Nabuyayo ka din. Wine anak ka. Orayak la makasangit amang basa iti surat. Kendang buya iti video ni Sandro. Jak ang munuan niya tibagak, tata. Oray siya anak ka. Nagsakit, tata. Nagsakit. Ay, Agasang mantikas diyang inaramid na kanya. Si sasango ak. Ngamlukluk kundak gayam. Kat tinasakit. Mismo pa'y a best friend ko. Saan lang aday ta? Naadaan pa'y gayam iti anak. Kat agkatawanan dala ang kin ni Ivy. wen nga rod anak. Kaya't asawan day ta. Nabayagan aluklukwan nak ti asawak. Nabayagan tatang. Anak ko. Apay tatang. Apay asyak pay. Apay ati anak ko pay. Apay. Anya lang unay tinagbasulag iti Diyos. Taapay adus-dusahan nakiti kastoy. Apay, tatang. Ala. Gusto na anak ko. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Maawatak ti marikrik na anak ko. Agam masapol nga agbarin ka anatib ka. Masapol nga aklone mo ti kastoy anapasamak. Talaga siguro nga aging kalaang ijay ti biyagda. Mamati ahak anak. Nga adda plano ti Diyos kadagiti agamam. Kastamot tenken ka. Kasano ang paitan, tatang? Kasano ang paitan, tag may samatan? Awanan ti anak ko. Awan matan ti asawa. Kasi ikinako nakitayan anak ko. Masapol agbalin ka na tibker. Kasapulang ti agpatuloy iti biyag. Adda kami laang dito'y anak kasuporta keng ka. Saan ka ngagmay-may sa anak? Dayta kumati ka na yung alaglagi pam. Dandani may sa atawan meten tinapalabas manipod daydi apasamak. Ngem na lang to paylaang itilagip ko ti amin. Nagaramid ni Sandro iti surat ken nagaramid metlaang daytoy iti video. No sa dino ket inistorya na ti amin. Ket nagkidaw metlaang iti pammakawan sakbay aginibusan na ti biag na babaen iti panagbekkel na. Awan meten kontak ko ken Stella ta sinukatak amin a number agraman account ko iti social media. San matapulos ang nagpakpakita daytoy idilinamayan mi daydi Sandro. Aging gaita, nagulupay laang ti panunot ko. Panagriknak ket sa anak pay anaka move on. Kas itinakunak itiim mo na apaset ti surat ko, kaslaak na trauma. Pagyamanak, tauray kas kasano at dalat tamat dagiti dadakkel, kakabsat ken kakaanakak amangan andingay kanyak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pannakaidrama tuy surat ko, tuy pagayam mo, Patricia.
Ken ka pagayam Patricia. Ammok anasakit ti pagdaldalanam ita. Saan basta-basta aglunit ti pusom anasugatan gapu iti pannakapukaw ti anak ken asawam. Ngemlaglagipem kuma asaan ka ngagmaymaysa. Iso akabayatan alumablaban ka akaduam ti pamilyam, inutem nga aklunen ti napasamak. Ket bayam atulungan na ka ti mismo a pamilyam, iti kasta ket makabangon kamanen. Alakastan pagayam Patricia, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos, para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag